Good morning! Happy Sunday! Kanyayo am amin na blessed Sunday to all. Tata, we are going to do a recap of nunya ti inadal tayo dating week. Ti study tayo was from the middle of chapter 5 of Ephesians ingana jay tinga iti chapter 6. Okay? The first part ti week tayo, ti focus tayo, the key verse tayo was Ephesians chapter 5:21. Submit to one another out of reverence for our Lord Jesus Christ. Ito ti command. And tinted ni Paul talo nga illustration or example. The husband and wife, the children and parents, can the slave and master. Okay, agsasabali na kita nga illustration, ng adang iti commonality na dati same na same. For example, the first party submits to this second party, tapos sa second party adamat iti role da toward the first party. For example, husband and wife, the role the Christian wife is to submit to the Christian husband, and the Christian husband is to love the Christian wife, okay, or wife as Christ loves his church. Now the children with parents, children are to obey the parents. Now the parents are to nurture the children, to grow them in the training and instruction of the Lord. The slaves and masters, the slaves are to obey their masters, and the masters must treat their slaves with respect. Dito iti plano kan design ni Apo Diyos. Agka problema, no hantay nga surutan dito design ni Apo Diyos. Makikita dito, for example, the husband and wife relations. No, di babae, iso ni dominante, iso nga matan ti leader ti home. Di lalaki mat in give up nan, di role nan. Agkaroon ti problema di balay, di family. Okay? Because that's not the God-ordained role. So, the duma miserable nga eh. Mag-work mat dumax lang, mabalin mat, it could be better if we follow and obey plano ni Apo Diyos for husband and wife. Now, for the children and parents, nung malipatan siya parent da, nandiyo ubing matan ti mga iturturong, iti maaramid di balay. Oops, that's wrong, okay? And then the parents, masadot-dan nga isuro na gaya ubing, ti agpaypayso from the word of God. They do not train them in and grow them up and nurture them in the word of God. O di, niya iti mangyayari. Nagyubing miserable da. Handa nga mo sumurot iti tataganan, handa nga mo sumurot iti Diyos. Okay? So, dito nga obey the children with their parents. Anyo nga lipatan. Nga dito iti first command with a promise. The promise ko na, children, obey your parents. Okay? And that all may go well with you. That's the promise. And you may live long in the land. Kaslangin nga no, hantay yung isurwan dagay anak tayo. Nga dayawon na ti Diyos. We are not giving them the success that they need. Okay? Tanong siyempre hanggang sumurot ti Diyos. Ang ag-succeed di kiting obing. So nagdaktal ti role, iti parents no sumurot tayo, iti plano ti Diyos. And finally, just slaves and masters. Amo yun, the first time makasa mo po ito Canada, ti trabaho, dishwasher. Okay? I was a miserable, to be honest, miserable dishwasher. Ngayon, dinasurok dito yung truth. Now, no slaves, we are to obey our masters as in the Lord, and we are to serve them. Nga kasla ni Apo Diyos, mat lang ti pagserserbyam. Idi, dinamuak dito yung agpapasukat, sinurot ko. Yan tinangyari kanya. Dishwasher, aklatahan mga nagbago, trabaho ko nga dishwasher, nga, dasukatan dyan attitude ko. Dati miserable ako. When I was serving the Lord, serving my earthly masters as I was serving the Lord, hana ko na miserable. Nagbalinak nga, kontento nga, dishwasher. Effective pa eh. O, di ba? If we follow God's design for husband and wife, children and parents, slaves and masters, puminpintas itibiyag tayo. Amen? Okay, toward the middle of the week, in Rugita Yuma, chapter 6, there were some important truths na naadal tayo. One, we are to be strong in the Lord. Okay. And number 2, put on the full armor of God. Apay. Gamin, okay, we are in a spiritual battle. At atakin na tayo ang kanayon, iti demonyo. Kat no, ti asasahan tayo lang kat di sarili tayo nga pigsa. Hantayo nga mga habak. Masapong tayo nga kumamang iti Diyos. Usaron tayo iti pigsa ti Diyos nga lubaban ti demonyo. Can put the full armor of God nga protektar kanya tayo against the attack ti kalaban. Attack ti kalaban eh.
Hanggang sarsardang ti kalaban. So ano kunana di text tayo, we need to stand firm. Okay? Relying on God's strength and putting on the armor of God. Tatatakin natin yung demonyo. So nga, no imbaba tayo di ima tayo, imbaba tayo di depensa tayo niya nga. Adi matak tayo di demonyo. So nga, we need to be strong in the Lord, put on the full armor of God, and then stand firm against the devil's attacks. Okay? And you know, hang atakan jay devil dagi jay anak na, only the children of God. And how does the devil attack us? Ano ti ways and means ng the major jay langsot kanya tayo, i-confuse na tayo, kun i-tempt na tayo. Okay, example jay pinaglangsot ti demonyo. Amo yo, nung tatuma, ano ti problema tayo niya? Or something, or sometimes, di arasas, hindi mo nyo, kitam, nagado problema, tana ka kay Ket niya po Diyos. Dito, ti ko natin demonyo. But the truth is, God loves you. Ay, ayatan na kayo ti Diyos. Ay, ayatan na tayo kami ti Diyos. Kadwa dito, irasas na Diyos, kitam, binaybay-an na ka ni Apo Diyos, dito ang kinagado ti problema, na ka katultulungan ti Diyos, yung binaybay-an na ka. God has abandoned you. Amo yung tigpaypayso, God is always helping us and He will never leave us or abandon us. Ngayon, sometimes or even most times, di tulong ti Diyos, han tayo kahit nga awaten. Tadjiket tayo, di solusyon tayo. Hanga di solusyon ti Diyos. For example, amo yung ti old na joke niya, tao nga tinag ti kayas. Dakay gamit ti kayo. Tulungan na Apo, tulungan na patinagakon. Simubat na po Diyos. O sige nga ron, let go. Ibatam. Wala sa balik at tumulong na yan. You know, sometimes, tulungan natin ni Apo Diyos, tulungan tayo nga awatan siya kahit ti Diyos. Tak natin nung nalalayang tayo, nung ti Diyos na tamo tayo, solusyon tayo, may mayat. Nung di solusyon, ti Diyos. The truth is, God is always helping us and God knows what is the best for us. Okay. At dapat iti may nga technique iti demonyo, the confusion. And he uses chikunada nga half-truth. Balik, ang kamin so tigpaypayso, tas na yun na nang iti hangag paypayso, tas spin na kasi kaslag paypayso, nung that timangyari kat, yun na kay kinapo Diyos. Example, nangagis siguro ito yun. God helps those who help themselves. No, as lang nga correct mat, di ba? As lang nga gusto nga dinggan, di ba? Paypayso jay, God helps us. Kanayon. But only if we rely on God, only no ti aramid tayo is by God and by the wisdom of God. Okay. So, yan ti-diferensya ng idea versus unang muna nga statement. Gamitin yung muna nga statement, God helps those who help themselves. There is that tikas lang nga impression nga you are helping with your own initiative by your own strength. Okay, that's the implication na. Yung katotohanan na dapat God helps those who rely on God's help. Ito tig-biblical. O, di ba? Yung kasla nga, damdaman ton. Akat lang nga, ramidom to jacket mo. Imbis nga jacket, iti Diyos. Dito ti problema di nga statement nga God helps those who help themselves. Another one, di Genesis chapter 3 verse 5. Di tempt ni serpent ni Eve. Kunana, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Ang paiso, di kinan ni Eve di fruit, her eyes were opened. But she did not become like God. Oh, di ba? What happened is binate ni Satanas na, tinempt na, kinana di fruit, imunag iti basol iti world. Okay. Ado pa iti, usara ti demonyo nga things to confuse us. Yung solution is to know God's truth. No, amo tayo gamin God's truth, then amo tayo malulko na tayo lang di demonyo. Okay. Now, the third one, usara ti demonyo nga at pangatake kanya tayo is temptation. Di 1 Corinthians 10:13, kunana, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, God will also provide a way out so you can stand up under it. Okay, the truth is, okay, amin tayo will be tempted. It's common to man. Amin tayo. God does not tempt us, by the way. Only the devil tempts us. And no one is exempted. So, no mo tayo no one is exempted from being tempted, expect to be tempted. Expectarin yun, i-tempt na kayo ni Apo Diyos. Hindi mangyari no, expectarin yung nadulugan na kayo. O siyempre, kasi yung mo imam, or kasi mo mat
the rupang mo hanga tamaan, right? Because you're expecting the danog. Alright? So expect the temptation. Number 2, God will give you, okay, the strength to bear it. Okay? No, that the temptation, tapos kat mo nga labanan on your own, hangag work data. Masapol nga kumamang ka ti Diyos. Okay? No, makayanam di temptation. No, again, siguro ka kaya mamati kayo, hangag work data. And then, for every temptation nga ito ti demonyo, adamot ito ti Apo Diyos, nga way out, escape. Okay? Tati question, uray ada di way out, daduma, hanta yung alaan di way out. Di ba? Iso nga, mahulog tayo, iti temptation. Dagita iti, ususaran, iti kalaban, nga pang-atake kanya tayo, and we need to stand firm. Kumamang tayo iti Diyos, o sarang tayo di full armor of God. No next week, irugit tayo nga adalan, no inya diti ka full armor of God. Amen? Let's pray. Heavenly Father, thank you man tinted yung tiyempo nga kitaan mi ti sarita yo. I pray, Lord, gada kiti na adal mi nga truth from you, we will apply in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Have a blessed Sunday and God bless you.